lokuthiwa khona lo unelungelo lokuvota. Umuntu ovunyelwa ukuvota eZimbabwe ngumuntu oneminyaka engu-18 kusiya phezulu ngokuqala lo. Okwesibili, le-18 leminyaka kusiya phezulu kunjalo. Kuyini akumele akwenze? Lowo muntu kumele abe nesithupha. Angaba nesithupha, lowo muntu kumele arejiste ukuthi abe yivota. Angithi? Right. Ngaba leminyaka engu-18 kube 56 unesithupha unakho konke ungayele kurejista awuvoti. Ezwakala? Right. Right. Nxa ukhona kuvota zokurejista phansi. Kumele nxa mzansi siyavota uhambe nesithupha sakho. Kungaba yisithupha sakho esezenge, kungaba yisithupha sakho eseplastic, that is now registered. Angithi usiyavota. Kungaba yisithupha sakho lesephepha. Silani sinompicha okhanyayo. Nalokhana okubhaliwe kukhanya. Ngizakele kuthi angithi. Phezulu kwalokho ungahamba uthwele i-passport yakho. Kodwa awuhambe le-passport expire ngo-2021. Phezulu sika. Awuhambe le-passport expire ngo-2010. Sithi uhamba kuya nge-valid passport. Elokhu isasebenza. Angithi? Right.